no problem. Kwanza uya Peter Tangwenda auya ndakuda kuimba Peter Tangwenda tati unoimba ere yanzi handinoimba mkoma imba first makorokoto mwana rora unaimba saka Joe hapana zvakuita ngati we have to encourage them because soon in Zimbabwe we are doing culture exchange. Wauya na culture yako ndauya na yangu tabatana tuchiona tuchabulisa chi tuchiona the mission yedu is culture exchange. Ngauye na music yake Peter Tangwenda auya ta riza pap music ya rowa it makorokoto mwana rora ameno jaimba o Peter pai Peter ma song hiyo pap payaita manje straight Alec nje bakaiterera manje ndio bakamona bakaitira Robson Arson ngaba uyi manje nini zanga isingaite kuti nyende kwa mdala because nanga ndiri kulumbashi style that no ndire kwakauya Eric Knight that ayo Martin ndine brother wangu exactly anoita jandinoita anochifambisa bo anza anokona that Sterek ndikuendesa Jonas kwa Mr Bulk pachikwana hapa Mr Bulk azimene ndikuendesa kwa Alec enda kwa Alec bako baita ma story ya pesira ya kukura deja kafamba unaenda iko ninda sara kulumbashi ta split ndaita New Stars muzika ta famba chikolokolo cha mota chando kupisa from there Jonas no zauri kuita manjoro kubatira chito bakomana bakana mapepa yabo bakutiza bakutora Zimbabwe isibo woko hapana jauningo chitabeta usiane nabo joine Zimbabwe kule mdara ari kurekoda song yake so akara wabatana na mdara wewe munoita something that Indiana stonga imoyo that anzi maybe in 15 minutes ari kukufonera akuna kufura kana 10 minutes mdara afona tongai uri kupinda ndimo Harare azonogara papi that's quite fields anza murodi ipinda kudako uya ipapo mdara azoshika pamba no shiga ndikuda tu record engine song yangu yakati chishinae anitereresa ndati amdara hii ma wokofa ndo maimba kawana nditori kana time anza but bo saka jaturu kuita mangwana tofana ndikuda kwenda kukwekwe saka tofana kwenda tese at least to practice 2 days 3 days kana wazoka to ya oitachi kurekota ndiko ataenda kukwekwe ta